namaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine, mvunika ndi papa nkana wa mama. Ariko kuba nabona umuntu nkunda ndetse akagerageza kunyereka ko nkunda by'ukuri, bakambwira ngo ntago bikwiye ko nkundana n'umuntu nduta. Urukundo ntabonye ku bana bato. Se murashaka nkora iki? Murashaka nkora iki kugira ngo mba ntezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu aho kuwe yemeye kumwumva, murashaka ko mureka ngo nuko nduta. Niyo mpamvu abakobwa bo muri ino minsi batoya hagati y'imyaka 18 kuzamura kugera muri 25 ntabwo bari kubona abagabo. Kubera iki? Abakobwa babuze abagabo, abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Muraho ngaho muri murazana ibibazo byanyu mubivanga mu bindi. With poverty and then after on watu wanafanya kazi wanakuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo na mimi nilianza vibaya sana. Nilikuwa na maisha magumu. Nyumbani kwetu tulikuwa hatuna chochote. Yaani unafikiria mwanamke mtoto mdogo, nilikuwa mtoto mdogo, lakini kuna kipindi kilikuwa kinafika yani sina hata chupi. Chupi yenyewe imekatika hapa, nyingine imekatika. Yani ilikuwa sio vizuri kabisa. Yani niliishi maisha mabaya magumu. Ilitakiwa nijifunze vitu vingi kupitia yale maisha. Kwa hiyo nilijifunza kuwa shujaa wa maisha yangu. Ninafanya kazi, nilianza kufanya kazi nilikuwa na miaka mingapi hivi? Imyaka. Ku rugo rwa mbere rwasenyutse se, kandi umugabo yari mukuru cyane ndetse ananduta. Nabyo byatewe n'imyaka. Nezeze umutima yanyu, ariko njye mbabaye. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa afite umukunzi umuruta. Hari Zari afite umugabo ariko aramuruta. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe ugukunde. Kuko uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love?